tuvuze noneho kwikoreshwa ry'inzoga n'ibiyobyabwenge mu myaka 10 ishize mu Rwanda biragaragara ko ikoreshwa ry'inzoga cyane cyane ryiyongereye muri 2013 biva kuri 41.3% bizamuka kuri 48%. Intara y'Amajyaruguru akaba ariyo igaragaramo ikoreshwa ry'inzoga cyane, nyuma abagabo biragaragara ko aribo bayikoresha kurusha abadamu, urugero rwa 61.9% ku bagabo, 34.3% ku bagore. Ariko turebye slide ikurikiyeho nuko gukoresha inzoga nyinshi byo byagabanutse, umubare w'abanywa wariyongereye ariko kunywa cyane byaragabanutse, ibyo twita heavy episodic drinking biva kuri 23% bigera kuri 15. uyu ni umubare twavuga yuko ari mwiza, haganutseho 8%, ariko muri rusange umubare w'abakoresha inzoga wariyongereye. Uyu tumaze kumva ni Dr. Yvan Butera, akaba umunyamabanga wa leta muri Minisante, bagarutse ku kibazo cy'inzoga. Ese kuki zikomeje guhangayikisha guverinoma y'u Rwanda? Ese ko abakobwa bafatwa n'inzoga kurusha abahungu kandi vuba? Ese umubiri ugenzura uti inzoga ikoreshwa igihe umubiri urimo kwigenzura? Ese waba uzi uko bigenda iyo umuntu amaze kunywa inzoga? Waba uzi ingaruka ziba igihe umuntu amaze igihe kirekire anywa inzoga mu buryo bw'urukurikirane? Muri iki kiganiro turaza gusobanukirwa n'ibibazo byose twibaza binyuze mu bushakashatsi butandukanye. Ikaze njye mugiye kubana Irafasha Eric. Iyo umuntu anyweye ikinyobwa cy'inzoga kandi gisindisha ariyo alcohol ikanyura mu mara uko yakabaye nta kintu na kimwe umubiri yihinduyeho, igera mu maraso byihuse. Iminota hagati ya 15 n'iminota 30 gusa irahagije kugira ngo umuntu unyweye inzoga atariye ahita asinda. Naho wafashe amafunguro mbere yo kunywa inzoga ari byo bisindisha bifata hagati y'iminota 30 n'iminota 60 kugira ngo asinde. Binyuze mu maraso, inzoga ihita ikwirakwira mu ngingo zose z'umubiri, cyane cyane umwijima, umutima ndetse n'ubwonko. Urubuga Docteam.fr dukesha aya makuru ruvuga ko inzoga zigira ingaruka ku bwonko ku rugero rumwe n'urumogi. Iyo ubwonko bumaze kurengwa n'inzoga ku kigero runaka, bizana izindi ngaruka zirimo gukora nabi, kugenda buhoro, amaso agatangira kubona nabi, n'umuntu akagira ukwibagirwa mu gihe yasinze. Ikindi ni uko umuntu atangira gutakaza ubushobozi bwo guhuza ibikorwa by'umubiri we no kubigenzura, agatangira kudandabirana, uburyo bwo kubona ibintu no kubifatiraho icyemezo nabyo bikagenda bigabanuka. Benshi basanzwe bazi ko inzoga zitagira ingaruka zimwe ku basore ndetse n'inkumi, aho abakobwa kenshi basindishwa na nke banyweye igihe basangiye na basaza babo. Abahanga rero bize kuri iki kibazo basanga koko ubwonko bw'abakobwa bwakira inzoga vuba kandi zikabagiraho ingaruka mbi kurusha abahungu. Icyegeranyo cyakozwe n'abashakashatsi bo muri kaminuza ya California n'abo muri kaminuza ya Stanford bwabishimangiye nyuma yo kureba no gukora ubushakashatsi ku bakobwa 95 barimo 40 b'abahungu bari bamaze iminsi banywa inzoga kandi bose bagasinda. Inzoga nyinshi aha ni ukuvuga ibirahure 4 ku bagore, igitsina gore, na 5 ku bagabo. Abahanga rero basanze abo bakobwa banyweye bakarenza baragize ibibazo mu bice bitandukanye by'ubwonko, cyane cyane ibigenga kwibuka memoire no kwita ku byo areba kandi yumva attention. Ni ukuvuga ko kunywa inzoga nyinshi ku bakobwa bituma batita ku byo bari kubona cyangwa kumva, kandi bakibagirwa vuba kurusha abatanyweye inzoga.
Ibi bibazo rero bigaragara ku banywa inzoga bose, haba ku bahungu, haba ku bakobwa, abagabo n'abagore, abasaza n'abakecuru bose bibabaho. Gusa ku bakobwa biba bibi ugereranyije n'abahungu kubera impamvu zikurikira. Ubwonko bw'abakobwa bukura imyaka 2 imbere y'ubw'abahungu. Byumve neza, ubwonko bw'abakobwa bukura imyaka 2 imbere y'ubw'abahungu. Niyo mpamvu mu buzima busanzwe abakobwa munganya imyaka, mwebwe bahungu baba babarusha ubwenge, bakabona imbere yabo mumeze nk'abana. Iyo banyoye rero, ubwo bwenge bwinshi bwabo buyoyoka vuba kurusha ubw'abahungu uko bungana. Imisemburo hormone y'umubiri y'abahungu n'iy'abakobwa iratandukanye cyane. Iy'abakobwa ituma bagira intege nke ugereranyije n'abahungu, bikaba bituma bakorwaho cyane n'inzoga mu buryo bworoshye. Umubiri w'abakobwa ukora buhoro buhoro metabolism ugereranyije n'uw'abahungu. Ibi ngibi bigatuma badashobora guhangana n'imihindagurikire y'umubiri wabo ku nzoga. Ubusanzwe hari abantu batemerewe kunywa inzoga habe na gakeya. Abo ni ababyeyi batwite n'abonsa, abana, ingimbi n'abangavu, umuntu uri ku miti imwe n'imwe, umurwayi w'indwara zimwe na zimwe, ndetse n'umuntu ukora siporo ku buryo bukomeye. Ikindi ni uko kunywa inzoga nke bishobora guteza ibibazo ku buzima nabwo ubwabyo. Imibare ya RBC igaragaza ko mu myaka 9 ishize abanywa inzoga biyongereyeho 6.8%. Ariko nubwo kunywa mu rugero ari byo bigirwaho inama, na nkeya ubwazo zigira ingaruka ku buzima. Ku mwanya wa mbere igitera indwara n'ingaruka nyinshi ni urumogi, hagakurikiraho inzoga. Mu kiganiro na Julienne Mahoro Niyingabira ukuriye ishami ry'imenyekanishamakuru mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, yasobanuye ko ubukangurambaga bwa leta bwitwa tunywe less ari ukugira ngo abantu bamenye ingaruka z'inzoga zagira ku buzima bwa muntu. Yagize ati, yego abanywa inzoga rwose ndetse nyinshi baragabanutse, ni byiza, ariko abanywa inzoga muri rusange bo bariyongereye. Nubwo banywa inzoga ku rugero, ariko nazo zigira ingaruka ku buzima bw'umuntu. Harimo ibyago byo kurwara indwara zitandukanye, harimo kanseri, harimo kurwara igifu, diyabete, umuvuduko w'amaraso ndetse n'ibindi. Yakomeje asobanura ko tunywe less itaje gukumira abantu kunywa inzoga, ariko yaje kugira ngo abanywa inzoga baziganireho, bamenye ingaruka zazo ku buzima bwa buri munsi. Ati usibye no kunywa nyinshi, n'izo mu rugero zishobora gutuma umuntu abura ubushobozi bwo gufata imyanzuro myiza ku buzima bwe, bikananiza ubuzima n'imikorere ye ya buri munsi mu mutwe. Nshuti muvandimwe, nyuma yo kumenya no kumva amakuru ahagije, ugomba guhitamo neza, tugakomeza kubaho mu buzima bufite intego kandi nyayo. Bakoze kubana natwe.